Messi o Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo. Ben Ronaldo. Unede para trajong Mbappe. But unede men trajong Bruce Lee. Sil PO pen urslah nyu kendai lai we not. Let's go person. Woohoo. Hakabaning ko nga ngu yublay na marka jingri king sumar ka jong u ngalayo ya gamet kaphat ka bakoj ka bakia te sa sin pak nga kanduk biang bat phi te perlo kublai sibun mentang pedang semua ya pisah kan ka sakendang te perlo mentang ngadon harin kat bat kini ki perlo haga bangimut ban lek sanggai no haga we ka jaka ka ba internet sisa hadu kata-kata tengan ya tu ya pi perlo kan ka jaka am de ba sina mano am de ba thau mano ne da ka kati jong no ru andre ya kan ka jaka ka de ka bala penwandur pen internet hi da ka mariang da ka kati ka jong ublai badon bor te perlo ngani lek pe ya kata ka jaka ka badon hakendong tambah kalong ka ba kam hajan tela da POI perlok pinsa internet sisa pinsa ya bit ya kata kajaga te pek sibit kai ka bajela da POI ka pinsong oh pesan saya lam lang yang ngaruh te perlok ngaruh saya lambe ya pi lada pi kuwa te kalong kajaka ka bajana ka basuk bat kajaka ka basuk ka baida jam hadu kata-kata te kublai sibun perlok ya gindor kar ke jongpi mentang adon hakane ka surok ka ban lection nong scan umnyu nong jeri te sobar bat pen uslas ora kum ta ter ngadon hakane ka surok pen te perlok nang ne hina surok pin lech kata kajaka ka internet kan simpor lada bu na kan dai san minute perlok te ka jan pelat kan ka jaka te ngan sapen iya pi hoj ngada kubur ngada menjuru ya depa kata ka jaka ka long sisa ka ba internet hadu kata kata lada pi POI ka te perlok mentah sa sinpat ngan pen itu suai kini perlok juga ki biawan lang ha ka segi ka mentah te penyan pen itu ya pi unede para trajong Mbappe ini yang pen itu ya pi unede para trajong Mbappe but unede men trajong Bruce Lee te perlok ku play sibun pila itu ya gitu te ngan ay pi menta ngan pentip ya pi menta ka daw balengi ya isum pedaun kumne te namar bakas ngi kalong ka basit palat kelapoy hadu kendai po kendai dikeri te kajing sit sene perlok dai namar kata ka daw ngi la isum pedaun kumne bagi men mut ban lay sum no sa kata ka wa sa kata ka jaka ka bagi mut ban lay Lok kumto mo kumbang alada ban pen itu te ngakwa si kantin Argentina ini men trajong Bruce Lee te pis ngau kumno haba pion men ya Bruce Lee Nga snok man ban ya men ya busli ba lag ya ka film ayo person. oh waria men trai la jong rolong film tip ya ka film ka bau ak te ngan chupan itu ya pi kata kadai ka film ching chong cha ka pakerteng te ku le sibun perlok tu la ajing keren te don pok bisa jing klan mo ba te Bruce Lee dang im na em I dang imi la kam na kartapat. oh to te perlok to kelong ka ngop la si siya ba Bruce Lee udang im mo te nga sakali ya ini te la heriap wadah te perlok pa ito te perlok pa utay perlok utay pad para trajong Mbappe mo ula heriap no namar ba uting te namar uting mga sim jingkali namar ka jingkali juga kalong ka pa si siya hadu kata te bye ko to ka jaga ka bangong ya pipet kada hintay mo perlok kada hintay kada hito te nang ni bangong mana nang ni ka simpor si san minute baniya te sin biang ya ini men jong Bruce Lee te pikir teng kumno Nga kerteng I bak ha. oh bak ha nang ta jai Jai kamola khong mala. oh khong mau lo te ka kerteng ro ka pas ngau tenat te ka jai le telong ka pas ngau tenat palat hadu kata te ngan kli pi kana ka we te fila ju point em kata ka jaka ka bangimut ban le pej kai man ta Ngam padu pai nga mut menta ba Filipin jelam ya ga bangan
Leka kata jaka ke bafi ang baka. Allah. Tenat ke ba. Ha, te long pisu long pi bena pisu tip ne long pilayo iteng ne hapo mobile ne hapo TV ne hapo ayu ne. Ngasu ya kata te ngasu tip ngasu banana ki. Paralok. Parajot. Long ki ong pakadai ka jaka ka tenat mo. Hot. Oh, ta. Te itu ko beli sibon parlok mentah. Ngila depan kali ya ini ba mo te mentah. Ngila jan poi hi tang sa keto ken minit. Te ko beli sibon met ngin sapen iya hi. Toh, bye. Oi. Serat ko. Toh. Pi kum no perlok. Ko body ro long ka paksa ba pai kipak su hadu kena pak kum ne kawan. Aduh. Te kaksa ro. Kaksa kum kepa jong kajait men riu. Mata ni. Kumlay sibon perlok mantangin apoy hagan ka wasa jan ka bakuit ka basngur ka ba omdon kam filtaro lada piwan bandi te sudi bet krok te pet perlok ka jing itna ka jaka ka jing bon jong kibriu ki basajan pet kitu ki jan ki layat hat lang ketarang to te perlok mantangin apoy hamar siteng jong ka jaka ka bangimut ban lay no sya ka te ka jaka ka banga ong ye pi meneh te perlok kumlay sibon aptang sakendit ngila apoy arta dos menta pej mongan pen iya pej une mau pej kade une de jingking pej ani perlok pej kat une kira hundai kira rayu ne mau pej pipila trai ban rayu ne mau ani menta te wat gaji sebiru hapra artelite imate dos men swaki don shisha kita ki Spiderman kita ki Superman kita ki Batman kita ki Tatman ki Potman mo ti kila ra shisha yo ne mau long men swaka terpeng rokat terpeng ayu hirita ban ong men swaki suyar akai pek ki abu to bakan long ka jingking ban ya te perlok pek ngatarai men swate lada kumno ro ne mau kini ra kan no we are lai ngot kilala atharai ngot pe tharai natai arngot tenang ne nane kira be tharai arngot te ka jing satar kiriu men swat perlok nai ong su menta pa kiriu ban ratang arpau kilo mau ro laya ulut kiriu men suapat kat uto umau kidang suyar akai te ki suya bukai haterpeng bat kiriu men swa jongi te nayako perlok te minta pej ka klaur ka ba internet ani ka ba ipengat si syah hadu kene te wan ngau bala pus meneh wan ngau bala shit na do meneh roh ndai mental as ngo pengat bala pai hini klau ni fi ong kum nalus ha hai biang am Biang. Suya ngap la ikum mani suya yap upload man thi kidang oh ti kublay sibun guys menta ngalapoy artat mo ngalapoy artat pengan pen ino ya pi menta ngalapoy artat si ketika jaka ke bang ong ya pi meneh te pilayo i haki an di haki intro ki bang pen i pi meneh te pi tenan pej perlok menta ngalapoy ngala kenduk bat kini ki briu ki bapun ki bawan lang ka cene te perlok menta ngalajan poy sampai ya ketika video ta ke bang pen i pi perlok menta ngalapoy yes kublay sibun ngalapoy pej perlok ngalapoy ya pi ong ngatok pej 1 2 3 4 woohoo pej itenan am deh kan ka jaka ka bang itenan perlok man ka por ngajuan kai sini tambah ngampat ju pen ire ya pi mentalas ngan pen iya pi balada fi kuaban wan kai sini saong yang ngan yalah mi pi Free dan kambai sium dan kamayuyu
pe yo fi ong kane kadai ka pokri baki briu Krishna dala ki jong ki kitih rei am kane kadai ka jaka baka mariang kala de ban sina bat penwandur hi aduh bakanda itenat kum ni kalong kum kata ka baki ong kilong kum syabich mo kane ka jaka te tambah kamlong natural namar kajing bon jong kiding kilom kibi itenat te kajing ha jong kane tharai lakat kadam sait hi kala ayah jan hi bat kato kendian te te to perlok kapaya dai ber kana ka jaga ngan sa pentip bat ngan saya thu ya phi sibit ya kana ka location te mentangan la ka shwa ka to kane kana ka pung te sapet sibit phin sayo iya ka jing trim jo nga kup no bangan jingi te ngala bet ban jingi nang ne nasiliang sasiliang te ladangan jingi nasiliang te lada ka sorkar kan yo iya nga tikna kan sa pawan nyaling dai nga spot dauki te kuble shwo spikai nam ta te perlok menta hakane ka sngi menta haswa bangan jom hakane ka thuai ti shwa bangan jom hakane ka thuai ngan pan itu shwa phi ka kerteng jong kane ka pung te ka kerteng jong kane ka pung ka dai kata ka baki ong ka pung ding rot te ngam tip na ka e ka dau ki khot pung ding rot ne nga thrai mi shwa ka buon pha ka rot o ka buon pha ka pup ka ding rot ne te mình xóa cái buôn pha cái đinh rọt nè là cái đau cái ai cái tánh này cái này cái pung đinh rọt thế cái này cái pung đinh rọt cái đòn hà Meghalaya East Khasi Hill PO Pen Ursula nhiều cái đai lại quay nọt thế là đã phải qua sawan siya ka ka jaka tika itanan ba ngay ba ka jaka hakaway kasi kan sabon pa kisa tuy kitoris kum batoy kingap kalaway te parlok mantang ngin ya jom ngin ya say na ki skill hakane ka pong pe ngan dingi naka way ka naka ne ka tway siya ka way pa ka tway ba sa pe Let's go person. Woohoo! Mata nih gue pak. Cok mata. Ini latai. Oh my god, lajak pisah. Dia pisah apa? Lagi lut. Ini. Ada apa? Ada keting tai. Ini. Pej. Lajan dunang ai, pej. Hap sang sengi nè. Start nang to mo. Yoi. Trim em ban jingi. Hari. Ngaladap som pe jika to kopong ngaladap jingi piu ine mi ka jing trim ke jong aban jom hak kopong ti perlok lada pikwa sawan shini sekontak sa aiki comments ki jong pi kublai shibon te menta ka ka fast time ngan pen iswa tangkat to ki skill Mata. dela ka delay ka sikan time telong tinanyo isi shu ya ka jing skill ka jonga ngan abit pom menta fast ngan ai da kane Halo. te siken dengan ai sudon da kane baik kato sedin ngan ai da kato finish internet te perlok snutenat sisama walangam laban yai lut berok sodong jong kane kapung
Te menta namar bangala kerke nan le no swasa yeng. Te haka next te ngan sapen ilut ye pi berok sodong jong kane kapung. Te nang ne ngisula ban yo ilut. Rei hang tai ru kadon. Hang tai le ka kham jeleu sisu. Khulai sibon. Next te ngin ye one shit ja shit do na ne. Te ka jing ipangat te fish ne. Lada pikiu le no tai ulo mam pin ye kane. Kalong bai thek kom ka duriau. Te arteli kapung ngaladep mentaban sum. Te kano kajing hansom. Te kini ki hebarit ru kilaya paitnya nga bagi ong mangala hansom sisya. Te nem. Dem. Hey. Tos nak. Messi or Ronaldo? Hah? Messi or Ronaldo? Ronaldo, Ben Ronaldo. Ben Ronaldo. Messi or Ronaldo? Ronaldo. Messi or Ronaldo? Messi. Oh, tahu nu we Messi. Rene Ben ki Ronaldo. Oh. Dah Ronaldo, su. Dah. Ringkat bat kini ki kena aru ki balaya don lang hakane kapor kublai sibun ya kajing don lang ka jong pi. Te bye bye. Te kublai sibun perlok ya kajing pet ka jong pi ya kane ka video mentangan penkut na se simpat kublai sibun. Ya kajing pet ka jong pi. Te haringkat bat kita ki kena aru ki balaya sakilang hakane kapor te kublai sibun perlok. Te ngal ada ban sum kum to was ngoi ai. Namar nga kamyo ban peni pa sibun ki video te nga ngej ba pin like pin share pin subscribe ban ngan sayo ban peni sibun ki contents. Pila na sto. Ha? Bye mo. Bye na ta bye. Bye. Tuh, isuk mo. Tuh. Te perlo kita ki kenaru ki layalai no sila ki jong ki sinong nga sila ki jong ki sinong namar ngam dei sinong trai na ne ngisi wan sum sene. Te la ki jong ki sinong ki bon pa ki bri ki wan sum sene namar. Baka jaka kalong ka bapengat berkebaitan na te kublai sibun. Bye.